Festival nauke ove godine je veoma dobar i preporučujem svima da dođu. Pa video sam dosta zanimljivih stvari ovdje i u drugim centrima i jednostavno nekako najviše mogu i volim da preporučim da deca, u stvari i odrasli, vide oko karijesa razne stvari i kako on u stvari uništava naše zube. I pod mikroskopom možete da vidite jednostavno te neke njegove tajne koje baš ne možete da vidite golim okom. Tako da, eto, da, pokušavao sam da popravim zub. Tek sam iz jednog trećeg puta uspeo. Eto, jednostavno, moraju svi da se paze tog karijesa. Meni se na sajmu nauke najviše svidjelo kada je jedan čovjek izlagao o najmanjoj ptici naših krava koja se zove kraljić. Postoje dve vrste kraljića, vatrenoglavi kraljić i običan kraljić. Običan kraljić, kad ga gledaš u lice, on izgleda kao tužni smajli. A kad gledaš vatrenoglavog kraljića, on izgleda kao da se naljutio.